Pozdrav svima ljudi, ja sam Nikola i danas, kao što vidite, evo novi klip, igramo GTA 3 prelaženje misija. San Andreas, ne znam kad će biti, nešto neće da mi radi, ali evo, GTA 3 ćemo prelaziti, probat ću da pređem ga celog, misije koje ne budemo mogli da pređemo, probat ćemo da pređemo nekako, ali evo, ovo je prva misija GTA 3, naravno ako vam se svidio klip, lajkujte ga, pretplatite se na moj kanal, također i na Mate Bre kanal, a mi možemo da krenemo. Evo, ući ćemo u kola, otvorili smo vrata, gas. Sad moramo da vozimo na ovu tačkicu, vidite na mapi, vidite sigurno. Valja se ja lepo čujem. Probat ću ljudi sada budem redovan, bar da u toku nedelje izbacim 4 klipa, jer hoću da dođem što pre do... Ljudi, oprostite ono što sam rekao, ali... Nešto sam morao da obavim. Evo, i failovali smo misiju, tako da ćemo je nastaviti. Evo, gas. Ola purnja auto iza. GTA 3 je po meni baš ekstra igrica. Za preuzimanje je dobra, ovako je zabavna. Baš je zabavna po meni. Leti, brate, šta je ovo, neka Vektra? Koči! To! Pišite u komentarima, izašla je ljudi nova igrica, horor, slična je Greniju, malo bolja, slična je Greniju, zove se Grandpa, tako se zove, grafika je ekstra, znači sve je ekstra, samo što je deda, juri vas deda sa grabuljama. Brate, ekstra igrica, ima mrtvaka, ima svega, stoje zombi, šetaju, dobro ne šetaju zombi, ali to ću snimati tu igricu za 100 suba, nju ću snimati jer kad bude facecam, da vidite moju reakciju na tu igricu, da znate. A Mata Bre će snima tu igricu za 50 suba, kad bude i on imao facecam. Meni fali 14 ili ne znam nija suba do 100, ali dobro. Evo sad su se presvukli ovi. Sad moramo da dozemo ovoga kao do kuće njegove, ne znam. To je ovdje, tu ćemo da radimo misije. Koči! Evo ga, Mata Bre snima live. Ne mogu, brate, sada te gledam, snimam ja klip. Ljudi, Mata Bre. $52 imam. Beži. Luigi Girls. Brat, ljudi, ovdje je bukvalno u jednoj misiji imaju 3 misije. 3 cutscene. Ona prva, druga, sad je ovo treća. Premotat ćemo ovo, gledaj kako su zavijene ovom ruke. A dobro, premotat ćemo, jer mene to ne zanima. Uzet ćemo ova kola. Jeza su prsla kao zečka, ali dobro, nema veze. Što je ovako žuta igrica? Ljudi, svi znate, ne znam, od skoro sam svaki mi je klip u 720p-a. Eto vidite, malo si potrebni, stavim ga u HD-u, tako da podržite me malo. Hajde bar ovaj klip da bude, evo. 8 lajkova i 60 pregleda, eto. Još malo im fali do 3000 pregleda, ljudi. Sad vodimo do Take Misty Luigi Club. Znači klub neki, moramo da je odvezemo, ali dobro, ne veze. Idemo, sad ćemo mi da je odvezemo.
Koči. Nisam snimao klipove nedelju dana, brate, mili. A kad sam tek počeo snimam na YouTube-u, izbacio sam jedan klip, prošlo je 10 mjeseci posle sam počeo snimam. Ali dobro. Mission Pass od $1500. Dobri smo. Uradit ćemo još jednu misiju pa ćemo završiti klip. Gotovo, Mission Pass. Idemo da uradimo još jednu misiju pa ćemo sejvati na kraju klipa. Don't spank my bitch up. Bitch up. Gdje si bato? Evo ga. Ne, kako pričam? Ajde, pričam ovaj. Ajmo sad. Šta je? Palica mi treba. Joj, znam ovu misiju. Znam. Treba idemo sad ja mislim na parking, da isprebijamo jednog lika, da uzmemo mu kola, da je ofarbamo i da ih doteramo ovdje. Ne znam baš da ovdje, ali znam, valjda je ta misija. Ne. Beži. Gdje ode potočak? Ode potočak mala. Glas. Gdje ovamo? Kako ja volim, uvijek sam volio u svakoj igrici ovako te prečice i to. Baš mi je to zanimljivo. A dobro. Nećemo nešto da lupamo ovdje, možemo da idemo tamo. Koči. Rekao sam ljudi, na ovaj parking, nije parking, nešto za kamione. Sad mi treba da izađemo. Dečko, imaš neki problem, aj sad, sine, bam, tuci ga, sad, bam, tuci ga ovako, sad, bam, ubi ga. To, sad treba da idemo u kola, rekao sam. Sad treba da idemo do pen spreja da ih ofarbamo, jeste, vidite na mapi. Beži bre. Čuvaj. Pa gdje ćeš na put? Beži. Viš da žurim. Čuvaj. Vidi hamer. Ljudi, je neko zna neki program, ja sam skinuo Fraps da snimam Zulu za YouTube, ali meni neće da uključi se to. $1000, a neće mi uzeti $1000. Ne znam ja. Kao treba dofarba da ne bi dobili wanted level, što je, mislio sam da ne dobijemo zvezdice, da nas ne ganja milicija. Hvala ide. Kamparivu, koči. Beži. Gdje je ovo? To. Idemo, sad ćemo parkiramo ovdje. Op, to. Izađem iz auta, raspao se. I Mission Passed, jej. Ljudi, ovdje će završim klip. Ako vam se svidio, razvalite taj like, subscribe. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav, braćo moja. Ćao. Lost in your mind, I wanna know, am I losing my mind?
go. If this night is not forever, at least we are together. I know I'm not alone, I know I'm not